kopa batho ba go kopetsa mosebetsi wa ka please. Oh. Kopa le tshwele. Motho mo. Re tshwele masa. Wena o mashaya nka o sa man wa ishapa kwae man. Yo. Batho ba o bona ntata o etsang kwae. Nna ke rata nnete batho. Le wena busy. Bona. O tshentsa ka Ntate o etsa sexy ha ikae. Ke di condom tso jang bana ba bolafo. Bona hona le lava. Ntate wa ishapa motho mo lo rata sex, o rata di. Mame, msadi wa kula wena o bizu. Bana. Hayibo, spam. Jawafane, ntate wena ibile metsi ya makana. Ema pele re ke bona. Mara ke sile ntwana ye go rumo. Aba go wali afa bona buru why we tsala something why try to act o batle bana ba banyane so like bona dikipa sa bana who ene motho mo why skipa sa selemetse so ke mo spamela mo di masona. Batho ba ba just says. O spamela di maskipa se. Ai. Ba bona go jwetsa gore ntwana ka ne le mo maobane. Ke yone e tsetse. Oh, ntwana. So sorry. So o entse ke se emo sa go ntlo. Yes. Ska mama a shotelwa ene wa feel gore like o na le ntho tse di hloka and o tsele easy go go bana le ntate a o page. O sebetsa ka ntotse. And you get Bana ba ba ka ka tamono tlo patala. Ha e manoko no go itshela. Mama ba bona go rapist ma. Bana mosadi o sepetlele tswe ke re ya mmoya ke bana ba salele ma khutlela ha hao O nana o etsa jwang? khutlela ha hao So wa jwang ke ngwana ka. Maka o tshenyetsa after school O tsenza. Ke ba bitsa bo afba. Ba di loka mona dintho di a change. Mamela motho Di a change, ba di change di. Mosadi wa o sepetlele o kentse bo di drip. O ke sona. Wena one thing o busy mo ntse o tshelana le di spam ha ga di condom. Wena o ntsha metsi yena ba mo doni. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Sweet Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wasting but to subscribe and share the videos. But for who can share Instagram, TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby motomolu. Let's get a follow on Facebook, Lady Blue yes baby. But for who handle matata, let's get a email Sweet Channel 58@gmail.com. Channel us in the question let's get a whole mona. You don't have a chance or one hand and parajoto. Come a bit of Manglo Batabana Motomolu. Ke teng le na motho mo lotanki go botsa di viewers Street Channel go wena o mmemang le go wa o ngoletse Nna ke nna o siplan so mona nna go ke tle ke ngole lona ke na le mathata ya swara saka so swara saka brother in law so swara saka se sile mosadi wo le bana ba hlopheha hodima le bana ba hlopheha mosadi no nna le ngwaneso mo re leng teng Kantsa ka le bitse matha sepetlele mosadi o tshogwe ke tswekere ngwana wa yo moshimane o kae o tsatuba nyaope bana yo no ngwanyane nona o etsa o kana wa iphandela ka baka ha ga mogalemela o kana wa iphandela ka baka ntata kae ntata ke le motlhale ba so o so lo sepetlele so abuti o mo o le tshongore o sile mosadi ne banyetse o ba sile kae ba sile ko motseng wa bona so o phela ska le pelten o phela bushimane bo boya o tshintsa banana jole ka ha ke tsebe ke tla jole ka tshintsa anna o yona anta pena ya parang go ga mogalemela mo ne se ke tlile mo bi 3 times 4 times ha gone go tlwisisa ha ba go jotse o teng fela yo ha be ke mo batla re tle gona ne fa go teta go tlhogatana le wena ka baka le bana o teng fela gona ka lwana o swa gona a lwana la go phelo ba hae gona be tsena bona wa peke di suit tsentle mabentene bana o ne o ja di chidi KFC o ne mo ja di KFC o ja eng o ba rekela manala o ne ba rekela manala ha o ka bona even wena o le tsena o swa ko moholo ha o ka bona bana ba etsang bo ma grade 7 8 ba le kana le bana ba hae last born ya hae Chale bo me ba bana ba ba reng o re lona ba reng bo me ba bana ba tloa ba se because of ntho e etsang ke rape ntho e etsang ke rape ka bana ho teng fela bo me ba bana ba kopana le gona ba wa ka nna le ngwaneso hodima mo re leng teng a o swa gona bitso la ke dimpho le pelo ka e bohloko ha ke tibile ke le ngolla ka baka la bana ha ke sa khona askisa no for statutory rape on tsa male case o tshwarisitswe for statutory rape batho ba ba le bana ba banyana so o le mo tshwarisitse fa magane tshwantse
batho ba baholo situation e bohloko so le o sa lona sepetlele ne jale batho ba baholo kopa etsang so kopa ke na le batho ba baholo ka mo so wena mme ka lebitso mang a skis ke Dineo oh mme Dineo le mme Pulane okay jale batho ba baholo kopa ke na le mme Dineo le mme Pulane re keneng ka mohare re tlo kgona ho bona ga ntlantle motho mo le bothata ba ekeng ska a tshwarisitswe le bona gore o ntse utlwana le bana ba banyane ka mo sile msadi sepetlele o sile le bana o mong wa mshimane ke nyaope o mong sa roba la malunde wa iphandela jalo batho ba o kopa re keneng kopa le keneng le rona le ska chitang yes pe ha re keneng batho ba o bohloko yo ata kana ko tsona so bona na ena wa kula mali nte ke marentileng la Coco. Come in. Coco. Dumela. Ene ko matshela. Ntatele kae? Diteng kae? Motho mo lwang ka re keng o bala dibuka wa gutisa? Yeah. Ke bala vele every time. Oh, wa bala every time. Ya wat kananiso. Motho What's hala eng? Wat kananiso. O sile le bana ba ha mosadi ha ka sepetlele. O nwa le sepetlele mona na ho teng fela wa trend wena. Ke tenda kuphi sisi? Wena, bona Sister, come on, wat kananiso. Jale motho molo maskara motho molo. Oh, lata mosadi ha. Mai motho molo kopetsa so. Ke thola maskara batho ba baholo ba bona ba bua nnete ba ba ba. O busy le bana ba banyane. Shebang maskara. Motho molo o itshasa maskara. Ke a o so dibetse ko tlumo. O so dibetse jwang? Ba chakile ba le two. Ke gale bo a so aka. Le tsasa maskara motho molo. So akitsi na o ke bona ba isi. Mara o pola ga se ba o so. O ile ka go mru. Wat kananiso. So jale o bala le Bible. Mara o jana le bana ba banyane. O bala le bana ba banyane. Ko ka ke mango ntwedise ntwe. Go the head chamba tu Ke mango ntwedise ntwe. Ene le Bible bala o bua maka. Gale bona Di batlang. Dimpopo ga tlantlele Wa le sang founela hore di tlotla mo. Go founele. Go reketse o tlolele o rekela bana borotho. Aka yetsa ntwe. Jwale re o founela Wa le kae? sang founela le ntwetse hore. Go founela rona. Di di camera mo le tlong rasetsa. Kopa batho ba ba kopetsa mosebetsi wa ka please. Kopa le tshweleng. Motho mo re thola di mase. Ntate wena o mashaya nka o sa man wa ishapa kwae man. Yo. Batho ba bona ntate o etsang kwae. Nna ke rata nnete batho ba. Le wena busy. Bona. O tshentsha ba sa di Ntate o retsa sex ha ikae. Ke di condom tso sha bana ba bolavo. Bona hona le love. Ntate wa ishapa motho mo lo rata sex, o rata di bo. Yo. Icon. Kanti di condom di kaka. Bona. Wa le kela di camera mo. Go tla di tshana ka tsanga Di batlang wa le se di sa tla kona hantle. O motla o lo ka. Batho ba go ba le thulanganyane kopetsa mosebetsi wa ka batho ba baholo bonang le masale a ma 2000 nkabe ke ikinkela le le1 a ke re motho mo le wena o dula o le1 e re ke ikinkeleng masala PSC kanti o etsalang wena o dula le bana ba banyane batho ba baholo ke a wang ka tata motho mo le wa isa kae masala di PSC Di tla di camera konna mo. re tla di camera no. This is my flag. O se lo khotla ho sana No, what are you etsang? Maybe nda pena sana le rekea. This is my flag. mara motho mo le wena o mashaya hle Dintho tse ke a di rekisa ke phela ka tsona dintho. Ke rekisa dintho tse ka botsa batho mo strategy mo. Mosadi ha mo le ho ntwe Ke rekisa mo mon. nda tla mosadi ha a thola ile ditsedi e go go betse di gisa Ke ntho tsa ka tsa o sebetsa tsena man. di gisa tsa A tu e ka tsa ke tsa di exchange. Ke tsa di exchange ka tsena mos. bonang batho Bo O sa runa le tswekere o sepetlele wena o busy le di beauty motho mo le box. kopa wait kopa botsa something tshole di chain tse ke tsa mantsi bontsho so Ke sa ka tse ke di rekisa. batho ba baholo le shabile Ke di rekisa. bonang ntate ya ntate Exchange ka dintho tse. mona Ke mzamo wa ka mo. Ke mzamo wa ka mo. wait bana ba ha o tshe so tsho motho mo le wena stoko sa seng le sa seng so se bambang mo ko bana ba banyane se sia something mara le ntho tsa bana motho mo le go bana le bana ba how old wena nka bo ke bo purple square so bona ntho tse pinki bona Hello Kitty ke Hello Kitty bana ba etsang grade 7 grade 8 batho ba baholo bona Ko ka di ba bone kae? go ba bone kae wa strain na wena wa dan no ka tla khalla wena o lata wait
wa gata wa tsamaya o le mo go botsa something batho ba go kopa le tshuleng so motho mo le di condom tse batho ba bo re ke batla di bea so ke tshwere icon ka mona ke tshwere le love o go bala le bana ba ka tsona tse icon le love no Why di condom tse ngata so ke thusa dintwana so dintwana tsa o di sebedisa di icon le di love ya ke ba thusa ke ba fa vele dintwana tsa wa ba fa ya ke ba fa Gucci ke ile le sale la batho shemere ke le go tlisetse le go ka ile le leng o ska senya stoko sa ka a se stoko sa ke ska senya stoko sa ka please man ska senya stoko sa ka ska senya stoko sa ka se ke zama le tsona dintho tse ke zama ka tsona dintho tse ema pele ka go tsa motho mo le wait ke go batho ba o le tshuleng motho mo Wasa ke nna ntlantle ke swabile especially ha ke bona motho a ntate ana le di chain tsa basadi go ngwanyana mo le mongwe kenang mo futhi ngwana mo le mongwe kenang mo o sia di chain first of all o sile msadi kula ngwa se ba msadi hospital ke a tsiba mara ba attend bo osbaka king ke stop ba sa batho be sheba phone ne tloelang phone yona tje ma tloelang phone no so ntse ke batla go itse ba gore wa tse ba msadi hospital ke a tsiba so ha o le mona o itshwere ska le pente le mpepha motho mo lokeng wa pepesa ke sa matloza ka tseo ke sa matloza mara matloza wa reng go bana ka mo mo hileng matloza wa reng go bana bana ba banyane no ke sa matloza bana ba banyane ya se mpepha bana ba banyane ke ya ka gore ke phile ke be strong o phile be strong ke phila se okay motho mo lo time ke mang ke se ke ntate mang ke time go evening time ke right ane mamela msadi wa kula wena o busy bana hi bo spam Jehova ne ntate wena ibile metsi ya makana ema pele re ke bona mara ngala ya ke sile ntwana ye ko rumu ya ke sile ntwana ya ka ko rumu ye ya tsitse ntwana ya ka ba wa etsa sontwana ya bona chato ye una mama bona chato e pota ke ra ibambinga ke shile o tsembala hata ma hospital o lontsha a uswa gona o mmekanya ko ntho ko special doctor chato o patalang kana rente mona e o patalang banyana ba o tlo go bala ka ntate tsholo o sia di spam sa o di like ntshela phansi ke twana ya ka isile dintho tsa sintwana ya ka ne le mo maobane mos maobane okay batho ba baholo wait tshwane motho o molo hane so o le busy o tshetse spam ka condom so ho etsalang no so ja ngwana o feng jwana a ka ja ngwana ke sile ntwana ya ka ke motho mo go boska dlala ka wona o sile ntwana a ke ya tauni maobane ke sile ntwana ya ka mo so wena le ntwana e etsa ka bona ka checka na dintho tse ke di checkileng ke tsona tse fela mos so wena o busy mona ka di condom mara wa lebala o mona o lahlile ngwana ko wa tsa o mfetsa le mantswe o lahlile bana ba o ka mo mago busy o ntse o le busy ka tse di condom o na le dintwana tsa o bana ba o bona ntwana o ke feng tona ka ke ya ko next door mo ni o kata room ya ka ke le silo so mamela bana ba o mamela ka re bua so bana ba ha o tsebe something oyiwani sele nyaope oyiwani sa iphandela the same way o gobalang le bana ba banyane a qetile bonka spam o se beya so ke the same way e ba yetsang ko yena lena ba mo gobale because of why wena ha o golo ba mtswadi ko yena ha o golo ba ntate re bua so o ja bana ba banyane le ngwana hao o jiwa ke bontate ba baholo wa utlwa bophelo bo bohloko ha kakang ene ntse bohloko ko wena kana ko ntate kwana o tlisa di bathitse life ya bana ba ho bane why mntate mdimo o shapa bana ka bogopo ba batswadi ba bona if wena o etsa ntho so le bana ba ga ntho eo e ya go bona ya ba wena a ke go tlisa bana ba mme ba bang bohloko o sona le go wa reipa e jwala yona ke a utlwa ke o mama mara ke etsi nanti ene go ba yetsa ha o tsa mama case ya hawo ya ha o tsa ngwana o monyane pensi o montsha mo hlukudisa bana ba banyane ka dikuku tse nyane di bontse nyane ba tshong tsa di pampers ho nne se go batlang o etseng ha o montsha penti o feelang the moment o hlobotse le naked o itshebile gore maga yo ke boteng ka mo ka pele ke moholo ke mokana o nka ngwana o monyane o bonang gore o le kana le kupela di ditshwaro ke tsamaya case ya rape and I don't know about it. I don't know nothing about it. You know ke tsamaya case ke bona bo osbaka ba ke bona ke gona go tshwarisitse ke ba o siba msadi wa ke bona bang latang ke ba o siba msadi wa ke bona bang latang somo ke ba o siba msadi wa ya bang kopana mara ke ba o siba ne tshwantse go rata o siwa bona which is msadi wa hao mo so se ke ba o siba hao o lahlile o siwa bona mo wa tshwantse go ke bona ba o siba ba hao o lahlile o siwa bona
No, o lahlile ausi wa bona. Yeah, ne re tshwarane re le hantle. Ke ba bitsa bo ausi ba. Ba di lo ke bona re dintho di a change. Di a change, ba di change dintho. Mosadi wa o sepetlele o kentse bo di drip. O ke sona. Wena one thing o busy mo ntse o tshelana le di sperm ha di condom. Wena o ntshametse yena mo motwana yaka. Motwana yaka mo ke sia ntwana ka le room e a ke le siyo. Last one a fitlile. Last of last week. Ga fitla go tla go tla ka a o se ka ta go atimtiwa wa ba go ga thola go ditse ngwanya o ntse mokanya madi na tshilo o ntse mokanya street journal. To trial balance, where's a lang? Gabala mo, Gabal, I can't link really give us. Lang disturb almost. Obala English. Yeah, I kids where's a lang kina kisiba. Obalancho said, or kiddy because of the girlfriend out, but Wabona snipes a limoki girlfriend with my cocom can. I want to go on a guy. I want more an 12 hours and a half. I can't tell you, what says I can tell you, I can say, Kiss. So, how will I like you in my cocoa? Yeah, Mara, Macoca use it in Tutsi. Okay, what's your name, Macoco? Macoco thing. Okay. Wahali. Yeah, before into Sakalim Sadawaka this via Hampi. Kappa, what two, Bamutamon? Eh, Catso. Quite. Stay with say. Born. Stay with say. Maybe he would also. Dingata ntho tso di etsang wena ntse re thotse mo o tloletse sa pele o thola ntse o etsa ntho tse tsa hao ha re khutla hape wa nna ntse o busy ona tse ke mo o thola di mara le fitile ka jeno le krele ke le jwang re ke ibale o sele wena la search o re ke etsang mo ga search o etsa sex re bone di condom di tletse o sela mtwe mara proof guy ntho tse condom ke hey o thola ke tsele di aparo king but because of kids proof king ka ntse tso di buang mothomolo king tot ke ntho tsa tsona ya ka tseo man na ke di tsebe di tseo how di tsebe bana ba hao bona di kenetse mona ka tlu ga di actually le batlang ko nna no bana mosadi o sepetlele tswekere ya bana ba salele ma khutlela ha hao o nana wetsa jwang khutlela ha hao o tla iswa jwang thwe ka rena ke ya lona le mosadi o okay kuba botsa something wena ha o no le wena o ijola wena mothomolo o inyetse o no ka selwane le wena na ne never kilwana if you yahluleya mo mara wena actors ka le Ben 10 mos nka go moshimane wa le 2000 mothomolo ne kana go moholo mara bo ausba ke bona ba etsetse dintho di beso so ke go botsa something ba kona ba tlo ba le di camera ba mang re tla di camera ka mna batla go bontsha go teng fela eng letsa phoso hauna phoso ne so ai o ba entse mothomolo aba bua le aswa bona buru why trying to act o batle bana ba banyane so like bona dikipa tsa bana who ene mothomolo why skipa sa selemetse so ke ngo spamela mo di masona batho ba ba just says o spamela di maskipa se ai ba bona go jwetsa re ntwana ka ne le mo maobane ke yone etse tse ha o yena le go teng fela yona ka ne favor a ke ka chaela o ka ta room ya ka ke le safety ska o le ntato le mo o mothomolo machot ska o le ntato le molo wa makana ke ntshwetsang wena o dumele ntwana moshimane monyana a tle mo go munya a ke bona ke a ka tla o le go checka ke fitla bo ke khathese ke balela buka wa bona ka checka o re wetsalang la vundula la monyane batlang go munya ntate o batla eng go munya le go munyana nang ha mara la tsa living le searching search mo na go se bona la search ka re mapolisa no re mapolisa street journal ke mapolisa street journal and now it's into go ngona ga fihla jwang ke mang o invite ke wa tsamaya ya le mme
ntate o Kgale ke bona hore ba moholo batla o ho etsa ntlong ntho. ya hae a tle Kgale ke bona ba batla ho etsa ntho. Kgale ke bona. Ene e tswang mo. mang wait batho ba mama mamela ntatane so lwanne le rona and o sebedisa matla o ka tsele mpe ha ne nna ke le wena ne ke tlo sebedisa matla aka ka hore ke itukise no o tsama case ya wena go be se lengwana monyana ake sharp msayilo wa kula ha ne le wena o le ntate o hlaphoetso le moholo o batla ho hola no ka se lokise bophelo bao o a no ska re bua so bane o ba o accuse mona ke o tseba wena nna ke rata phisa ntho tsa itsebeng ma go tsho jwana mara ke mo ke bona di rape ke bona di condom le dikiba sa bana ba banyana ke phetsela bitu msayilo wa kula wa go sa emsa dingwao o tlowe mo wa o rentile le moholo wa makole mokana and especially wa o tlweletse ntlo a ke re ke baelele mo ke baele ka hora ke phili mnati mo ha amuntu omdala hle ha o phele mnati because I wa bona la hora bang tshwari hantle la ba bona le lona mo ba lwana mo wena no tlo itshwara hantle o kgona go rotela di condom di be mo fatshe so e be di tla mo di la o no tlo itshwara hantle o no tlo go etsa lang ka wena mamelang a ke re ke a jwetsa hantle hore tse aksitsaka ha di batlang mshimana ke msia mo a ke lisiyo di batlang ka go monya ha o mchekela motho mo le mamela my sis oh kuchata mmakatsa wetsi ke tshokere mkhamong so bitsitse dingala ka thatsa go di ba vele ba kana ba kena no sharp so ntho ke e batlang sana ke mang jalo hello ke ngwana ka maka uthengisa after school uzwenzani ene ngwana ka makhelwane ngwana makhelwane wa tshwantsa ke go wena after school o tlo mthine no uthengisa after school uzongipha imali nithi mama uzenzani imali wenza imali ngiyamchaza so bengithi ngithi athi umchaza ngani maybe ngephondo lakho ntato uchazwa ke bane babanyana utlongithinela mos utlongithinela mos kasho ngani kasho ngani ngambekazo sithola le unotothola mama unototlina mo unototlina mo no ngizoclean bozwenzani utheni khuluma ukuthi utheni nje ozongithinela mos no ungacamba mangicambelana na ngena grade 11 and ubaba le angazi ikhehle lingakali ngisona so lalela ke wena awazi ukuthi ikhehle lingakali ukusukela ngamagama ethini the time uphume estradeni uzongena la ngifuna ukubuza wena as una 11 years una not ungena grade 11 sorry ngifuna ukubuza wena ukuthi uphuma estradeni wena and lo baba uthi uyakuchaza bozwenzani la hayi sele wena uyakuchaza bozwenzani la ngizwe bathi uphana ngemali ngesiniwe brul bathi uphana ngemali uphana ka chelete jwang atlina tshwantse ke mpatele uthopana ngemali then kwenzakala abhatale ditshila tse or maybe ke tsa ha ditshila tse into zakho lesi no so wena bathi uphana ngemali so wena bozothatha imali iyiphi ongayisebenzelanga ungena grade 11 I mean siyafundiswa ezikolweni ngale zinto ukuthi umuntu mongamaze estradeni awuyi kuye manje so wena uzoyenzani hayi sister uzothatha imali nje nomsadi hawo uthe ngiyamchaza so wena umuntu makathi uyamchaza engqondweni yakho kuzani mange ngathi manje ngiyakuchaza kusuka kwenzekala ngengqondo yakho umuntu especially kumuntu wesilisa awusabi ukuthi mawungangena kungenzakala something ekumini lomuntu wesilisa wena ngithe utlotlina moya no ungenya mathathini no waza batlotlina ucambelana mang and it's not the first time usathina mo wasathina mo tawushapa kampama ka ruwala la maka ke wacamba never tawushapa kampama ke ruwala maka ingang di kamera za luna lizamaye man samaya ka di kamera za luna man never farkhatan medjele ntato ka buela Afrikaans hao o wa etsa ngona mo ke kena ngwana mnyane so kitsa tlotlina ngwana bathi uphana ngemali wena bathi uphana kamnandi akirli wena urata chele uphana kamnandi usel abu awusakule wait bathi uphana kamnandi ini angazi nami bathi uphana kamnandi imali kusho ukuthi so wena mabathi ukuphana kamnandi angithi bakathina la uthola 100 rand Juthi uphana kamnandi imali mos ntato sikaretsa ditlaile wabona video plus sama case ke sentle ke lo ibontsha maponisa wena nje o deserve utshwaro bana ba banyane nje ba hlokwa ba free mamela a ke mo bitsitse ke mpatala sebetsa mo nje o tshwaro e tonkong ha iyo taba ya hao le msadi wa la ha o deserve vele
I'm sad wa le bana ba hao. I'm so sorry to say that about deserve. Le wena ka sa o deserve. Bo Ntse Ausla. go di squeeze tsa hao. Ke di squeeze tsa hao. Ke di squeeze bo Ausla. Ngaka la last week kumpi 350 angithi. O fe o bani? Ano wantu jwang? Mara my brother. Why unkenya dithong? Why unkenya dithong? Why unkenya dithong? Ufaka kanjani entweni? Ayikufaki. Mara wa etsa sa bana ba. Ufaka kanjani entweni? Ufaka kanjani entweni? Ufile. Ubatla utlina ora ubatla. O batla Tswa, go tswa, tswa kona tswa. Manga na Ayiye. isipa somngane wami lapha ya. SPCC. Ngicela usilande. Lesi. Nasi. Angithi bakabanjwe intwana yami last week. Ngana. Uyazi angithi uyazi angithi. Ene if wena last week. if wena utsiba It's my lady man. It's my lady is a good test. Esomngane wami lento lezi. Lezi esomngane wami. Skipa somngane wami lezi. Ucambelana manga. so wena bawuzelana ngoba uphana kamnandi. Nangisesalula. Bawuzelana ngoba uphana kamnandi. Imali mina bengifuna imali. Bawufuna imali. Hayi. So leyo ukuthi uphana kamnandi bokwenzakala ngawe. Hayi angazi ngithi kumngane wami ukuthi uphana kamnandi. Imali angithi. Le bana abanye. Iya ngikuphi imali angithi bawuclean angithi. You work and you get paid. Mina la. You do what? You work and you get paid. Oh, you can't work without pay. Usebenza kanthotse. And you get Bane paid. mbaba ka ka tamana utlo patala. Man noko Mama ba bona o rapist ma. Unzo mathali. Akidumela. Ato kota ke ngwana khakwa. Akidumela. Ntatona. Out. Ummatha case ya rape. So ke kopa botsa something nana. So wena o tlile so ba re o phana kamnandi so now bo willing ukulala no baba. So buzele nina kule go. Bengizofuna imali. Njengoba umngane wakho uphana kamnandi, uthi uphana kamnandi yini? Wena bozothi nje uzothatha imali phana kamnandi. Yeah. Bengizofuna imali. Wa ungezanga nomngane wakho uze uyiwana. Bofuna ngona kahle kahle isex angithi. Imali. No. Isex. Imali. So ngena grade 11 so uyayazi inkulumo if umngane wakho mangathi uphana kamnandi uyazi nawe. Now stop. Because ufunani ababa abangaka. Yeah? And wena uwes ngoba bayanifundisa esikolweni ungayenzi into kanti. So mawuzalana ungena wayenza kanjani? Akusobhatha kodwa. Wena mpho. Ngitshela wayenza kanjani? Bengizofuna imali. Sikahlola utla kona. Awukhere. Mina. Ngiyakhe. So engini abatry ukupha ukuncane ngoba nabo. You don't even care. Hello aba ufitho zenyane sebakhona ngofathona. Luna. Lobona awusowa luna wo. Kina for example kina ngithi baya try bakupha ukuncane abanale ngibona. Ake so why ubatla mo utlela nkobo ntate mabakana. Bawucabanga ukuthi lo baba mangena amawuthi ngicela imali bekazokupha nje kube i-weekend special ngwawe or during the day special ang understand. Bothi kuzenzeka kana ini? Ngimuthi bahamba ngetrip esikoleni uzongiklinela mos. Aklinele umntana Bese athola imali yetrip. Aklinele umntana Iya uyaklina mos. ungenela umntana ntombazane kumineka baba ngoba mele kube neprivacy. Awuntatwaye mos untata kwestrate. Awuntata kwestrate ngwatshwantsa kene mo wena. For in. Mari uyangiklinela Uba umntwana. ukuklinisa kanka kwaye. Bana ba hang. Yeah. The questions out. The questions out the questions tsaka di ntsambi kulukuthi muthomo lesona. How ni mukulukuthi questions tsaka toni. Nakuhlabisa magenga katlo lata matolini samo. And another thing, utlina jwang room le sekolo. Uneto tlina eng? Watliniwa every day even in this school watliniwa room. Ntate o selo rata di bono tsa bana. Motho o rata di bono tsa bana, o rata tono tsa bana. Uyanginika imali ongangiliki ngifuna ukuyopheka mina. Ha nawe ngathi usto just. Ayi. And ngifuna ukuya kini mangisuka lana ngifuna nje umama wakho azobona. Ongangiphi na? Hamba kini manje. Uyangiphi ongiphi? Nani? Khan. Hayi phuma ngimi. Kuthi awubambe lo mntana lo. Khan man. Kuthi ngifuna ukuthi ubambe lo mntana lo siye naye kuphi. Uyapi? Khan jele, Khan jele. Khan. Sizomthola lo. Khanait. Motlweleng nje video re tlo ibontsha maponesa. Khanait. Sala di condom tsa motho. Khanait jele. Ingkhali le di spam ingkhali ntho tse ngata. Khan jele. Khan. Who those policemen man? Batho ba baholo. I think ke maka fella mona ke batla latella le ngwane ole wa sekolo ole a tlo khona ntwe so gantlantle chomi ele ya hae e ko kae ba bona ke batla chomi e ba reng ina